vás vítám u mojho nového videa na mojom kanále, samozrejme. Ty vole, mám prvý deň, ty vole. Kámo. Dobre. Ty vole, kámo, nein. To vypadá desi. Kámo, toto je prvý deň tejto hry, ty vole. Počkaj, zoberme lampičku, alebo čo to je za kravinu, ne? What the fuck? Ty vole, kámo, toto bolo desivé. Kámo, sa teraz reálne bojím do piči. Kámo, ježiši, kámo, to piči. Kámo, ty vole, to šprintuje do piči. Kámo, zdraj, do prdele. Kámo, ja som do piči. What the fuck, ty kokot. Kámo, ty vole. Ne, ježiši, ja som skoro dosral do piči. Kámo. Jak sa lakol, ty kokot. Čo ti jebe? Sa skoro dosral do piče. What the fuck? Kámo, a to bolo na hard do piče. Kámo, no ukážte, čo chat. Počkaj, ja by som tam mal mať chat, ne? Nemám? Musím asi nastaviť potom. Kámo. Do piče. Kámo, ona sa musí vždycky objaviť tam, kde ja nechcem. Do piče. Kámo, sa do prv. Kámo, robí si prdel. Neklikaj. Kokot, ja som sa nalákal do piče. Kokot. Čo ti jebe, skoro som sa dosral. Kámo, akože prečo má zapnuté oné do piči, ne? Fuj, tretí deň, radšej spáchal som vraždu. Kámo, akože robí si by the way pičmu? Ty kokot. Ty vole, akože... Tu ešte mám nastavený chat, takže... Ale prvýkrát natáčam tu mám naživo sami, počkaj. Kokot, jak mám myklo do piče. A zas tá hudba vyjebaná. Kámo, fuj. No na sluchátkach, ty kokot. Čo ti jebe? Ja takto nič nezrobím, tak snadšie idem zastreliť, že zastrelím s ním. Kámo, what the fuck, ona ide po mne, ty vole. To bolo ľahšie. To piči. Okej, nič. Sorry, porta, ty vole. Jedný ty do piči, ne, ty vole.
Kámo, ne, 5. deň do piče. Nesranduj, ne, vole, kamaráde. Kámo, čo ti jebe? Teraz niečo taký jumpscare. By the way, skoro som sa teraz dosral. Tu rozprávam pravdu, ne, ty vole. A zase, to je píča. Kámo, to je taká píča. Dúfam, že ma nevidela. Kámo, online. Ja budem radšej streamovať Minecraft do píče. Ne, to myslíš vážne na to. To je komu ukazuje. To nespravíš. Ty kurva. Fuj do piči. OK, takže. Tu si neodpustím. OK, takže komu sa video páči, hlavne zabudnite dať like, napísať komentár a hlavne to zdieľajte a dajte mi hlavne odber. Takže čaute.